Kalan tiat poh long ronyo sama lagi tapoh Rasulullah. Ali bedah ya ni. Singkat cerita maklum pegah bedah Hasan dan Husin cucunya di Nabi. Akasyah, kalau seandainya engkau membunuh Rasulullah, maka bunuhlah wajah aku dulu. Pohlah tubuh lu. Nyo sama sikit lagi tapoh Rasulullah. Kalau Rasulullah, Hasan dan Husin bedah ya ni. Tiba-tiba hemat yang tua putra yang terjadi. Rasulullah silap baje ke silap baje gebah pedeng mak yang mertua le Rasulullah lehnyan gecom pucak pusat Rasulullah ya Rasul hantega lompoh dron ya Rasulullah hantega lo ya Rasulullah lompoh dron nabi kamu dron panghule kamu masa tega lompoh dron maka gecom pusat maka so yang kemecom pusat Rasulullah tengok nyo ke para sahabat wahai sahabat kalonku nyo ke yang pun kamu surga nyo ke akasyah mak yang tua maka drone cinta ke Rasulullah nyo adalah belele drone nyo selawut ke Rasulullah walaupun drone hana nicom pusat Rasulullah walaupun drone hantam duduk ke Rasulullah maka mak yang tua jabut ya minta ilmi Allah. Minta ilmi Allah. Sama si lagi kita ni cinta ke Rasulullah. Bayangkan uronyo mak. Musuh anak kita ni uronyo. Hana tadi ilmi agama. Sedangkan kita ni perle. Wate tajak bakulah. Tatup alat kemaluan. Supaya medikalat di manusia. Tup alat kemaluan penyomak. Tajak WC tetuk alat kemaluan. Tiap mano tetuk alat kemaluan supaya baik dia dikalan le manusia. Tapi mak yang mertua mulahlah kajan baru mulah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ka gop yang semano inna lillahi. Hati-hati mak. Uronyo pakai lagi jangan pula. Uronyo pakai lagi. Jak ho yang jak tapi ingat no apabila ani hana dalam pendidikan apabila aning uronyo hana lam daya ingat watai mati tengok drone gop yang semano sedangkan uronyo perle syafaah daripada aning tengok mak aning lam daya cukup le manfaat dah manfaat dia dengar begot malamnya hana lom lagu ai lom lagu le long pegah yang nyonyo mentang baik dosa lu oh nyo haik ni dengar bibina ni dengar karena keilmu karena tak pegat mulut tak melagu tungku ino tungku nyan hana sah kau dia mulut oronyo tungku melagu asai na lagu ino ka be muo dah na sapu tak ingat sejarah ni pun watai mati nyo yang penting nyo na anik lam dayah ma gepegak pengumuman tungku lam kampung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cut pulan bin pulan kadua ba Allah saknyo ba poh sebelah anak lam dayah ila kaidin balungku nabi idin belum nasiro adun yang hana ilmu agama itelepon ade ayah pamate kau baga di sado ban lam dayah tungku hidime pasal kalau baja hidime pasal tungku dia motor tu watai katruk penan diplung anak yang saleh kini kalan bujur tak cok contoh lagi iwo anak lam dayah truk di kalan mak ka terbuyung iban mak terbuyung no mak itup ngeja iwo anak lam dayah ipuka ijah icom bak dron watai saah ka dicom bak dron imlake ba Allah putra dikelianu ma bukan motor fortune ma yang berlelong ma bukan pangkat hari ini ma bukan jabatan ma bukan rumah yang mewah ma bukan istri yang cantik apa pengharapan dengan berkat nejah ublang hai ma lam urotare itut wajahmu malahan uronyo nikat baprut mahai demi dikirim peluk peng kedeh budaya tapi uronyo hai mak yang mertua kalau ngo penuh ihoi adun
Wahai adun yang mutua, kata mengkuno dalam tabut ayah. Ibadah adun mak ipurno di anak yang sah, yang saleh. Icok mak adun ayah. Ipudu di atas rumah yang mayang. Uronyo hanale rumah mayang. Rumah urung tuha-tuha wai. Gupegah anu walaupun lung katuha anu hai. Nyan rumah mayang nyan kakubah bio. Kupu dekedi soso yang wabah Allah. Lung mangan kupueh di sini. Watai kuplei mangan ibluang. Bek lung kupueh di atas. Kerami kasakit watai ketarik nyawang bek sakit hai mak yang mutuah watai tapu gupedu. Tapi anak yang mempom iwa daya ita mong adun. Wahai adun tadu ba ule hidup ba ule ayah. Wahai adun sabah tu tadu ka celok pa bak pusat ayah pedih celok. Yang sabah duduk bak gaki. Na senang, cukup senang. Na terasa. Kan mati. Gupisah di ala Allah bagai tanya kasa. Na tate. Pajan tate. Pati guplei lah sabah pendapat. Matenya tu sang-sang lagi tanya lagi urung lempo. Maka watai kesumano tanya, datanglah kawan yang baik. Nyawat yang semana Iplo ngontrong Iplo hidung. Siapakah dia? Dengar begot Nyono kubuat Watai ke semana tanya Inan saja. Rumah dan mewah, harta dan mewah, Avanda, fortune, tinggal kenangan. Bak giri tu dua bak yang tak pula berapa dua boh tu kagokot. Dua boh bak giri gokot. Cantik tak bak giri yang dulu gokot. Rumah mewah gok dua. Anak yang berapaan tu Rabbi habli minas salihin. Tam leke sabi kujo gok gendong. Gok gendong. Ibadah hanya mak hidup bak ulai. Hidup bak pusat, hidup bak gaki. Anak yang woi dayah, icok sabah peluk. Rah iple bak muka, ikun bak adun. Karena adun hana mufum. Wahai adun yang mutua, wadah taut bak muka ayah. Tapi jarum jaro, nyomak ni pejarum jaro. Pejarum baju. Bagaimana? Kemah rumah. Dia harus betul. Nampu jarum bacut-bacut bak muka ayah nuut bulahan-lahan. Menyogok di mana? Aku mah tu. Nyogok di mana pernah? Bikah? Bi. Gara-gara kamu teke kada. Gara-gara kamu ngongke kada. Bukumah. Nalom, betul dengan muka mangen. Aduh. Ino idonya jakul adu. Ide hana dia adu. Prehlom tak palau dulu. Putra truk dulu. Nyan watai genuk semano truk lah. Bayangan yang cukup cantik. Cukup cantik. Baik cukup banget. Naga orang kule orang kampung hai cukup wangi kau be. Be bunga. Kan be bunga. Be malaikat menyerupai kaki jak kenang. Putra gemele malaikat ijak kafan daripada syurga. Putra gemele malaikat minyak kasturi daripada syurga. So yang hidupnya yang kejan Al-Quran. Dia tak kalam cukup agak. Ikulah Al-Quran. Jangan engkau takut. Jangan engkau gundah. Nyo ke kawanmu yang akrab. Kawan lambunya tu. Ijak ya intan ohtra tu. Nyo na ijak. Nyo hana kintu agron. Ataupun check up.
Hana aku bala-bala li amati ku. Jero. Jero hai ku. Amin mantap ilek leu. Yang aku modal ni. Hidup Al-Quran cukup cantik. Watai kali usmano le anu. Nyo watai kali usmano. Diusung bro nama. Watai dibut. Watai lahir danyo. Nyo lampu mak tu. Kai tu bit. Gecok lebu bidang. Watai kita nyo. Ka gecok lebu bidang. Nyo yang urang agam. Dengar begot. Urina. Watai kalahir. Nyo wajib azan. Urang agam. Urina azan kit. Hai tungku nak kubut kitab dah. Ya wow. Gopegale tungku nolahe urang agam biu azan aku nyung. Lahir urina biu kamar. Mana dia azan ate urina. Makanya ya anak-anak semayang batinnya ke kamar. Batik kamar ke jais. Lahir urang agam azan. Lahir urina azan. Pakon lahir ning agam biu azan apa nyungun. Biu kamar apa nyungwi. Oh watai azan ituri azan. Oh watai kamar ituri kamar. Putra azan azan manggil. Gohoi dan nyu. Kamar putra urang yang kana dalam masjid. Nyo budak. Video hana. Watai tok dalam masjid inan. Allahu akbar Allahu akbar. Preh gede watai Fatihah. Budak nyo tu. Sama-sama nyo kantung malam ni. Bele du. Karena beda panggilan. Jadi ulun pegah. Panggilan mana pegah? Kru. Nejak manusia. Nejak manusia. Necok beri sabocak. Abor kutai kun geung dah. Abor gam. Pelai mana nanti kalau lagi mulut tu. Nanti kru ni. Nak pelung ayah hara ni. Nak pelung ni. Nak pelung mana? Hana ke. Putra si ijak. Mana? Najak kami. Najak lemo. Hana khusus panggilan roh. Watai gehoi panggilan. Najak mana? Bele najak mana? Hana. Lemo najak. Hana. Watai gehoi ba. Sotro kami ba. Ba. Sotro. Lemo. Najak kami. Najak mana? Allahu akbar Allahu akbar. Ikul mana? Kan tanya gehoi. Ikul lemo kan tanya gehoi. Tadi. Yang dua kata ya. Itanya lalu lamblang. Udinam. Inan anak ketek ni. Watai ke pak semayang? Keing. Hai ajak semayang. Keing. Ilako keing git. Nyan oi. Nyo mak, ko pak sot, ko tu guna. Masalah anu watai kala di semano. Kala di semano di pegapan. Leuh di pegapan. Oh ya ni. Ipdebit ikuru. Khusus 2 minit. Puduk ikut rumah dia. Putra. Nak ke kalan. Ke kalan rumah mewah cukup lagak betul. Bina proyek buku. Bina 6 bulan habis pulau madung buku rumah. Ke kalan dia. Ke kalan anu. Nya kehinan di fah tu. Oh ka tigam ken hanai dayu. Oh ka boy. Gohoi boy. Gohoi. Hana truk si boy. Pada lo si boy. Dan pedating encip. Gohoi perumah apa? Ngembungong. Hajin ho. Bungong lu. Siram lu. Watai tu bang. As-salatu khairun minan nam. Kau ngejak apa pula? Perhati bungong lah ulai cu. Oh mantap. Tai tengah pulau. Ya. Tapi nyo nak anak dalam daya. Nyo ibadah anaknya. Gekol le dengko ilmu. Ne jauh ke. Kah, mana tak buat. Karena tausiah juga tuan ceramah. Tausiah. Nyo ceramah lu buka jago. Tapi nyo tausiah ni buka jago. Kah.
Watai pro penan dulu ibadah hanik darimu. Arab. Kaidah. Urang agam. Watai urang si agam ni wo ba Allah. Dam bertentang bahu. Patma bertentang bahu. Anak muda, watai urang si agam ka wo ba Allah. Drone watai ni dam kimum dam bahu. Pakan diudang babahu karena ayahnya pemimpin. Dang babahu. Kibantan ni tu aliu tadang. Ku tadang medang lagi dang pedung. Ada urun tak jai ka. Pahado tu kahek ke mana pun. Ikun badu bang laksanakan. Bedi kakak abang. Dibi abang bayunya hari idang. Mana yang wo idang tu? Allahu Akbar. Kibantan ni usalli ala hadzal maiti dalam arba'ah takaatin. Sini ke rumah tiganya. Sini ke rumah tiga boleh udah dulu. Jod tunggu kan? Tabut dalam lamnya. Iban bagus jod. Ini nak ilmu itu. Kan? Kah iban takun usalli ala hazal maiti. Walau hai tunggu lagi sembahyang biasa juga rakaatin mustaqbilal tu. God, hana rakaatin nak kemah pun juga. Arba'ah takbirah fardal kifah imamah lillahi ta'ala qimu. Nyo deh makmuman sembahyang sidro adaan. Kedua, nyo sidro adaan. Nyo imaman. Nyo ikut makmuman. Nyo kaidah banyak hidup. Allahu Akbar. Pertama apa yang kita baca? Fatihah. Lebih walad dalin. Allahu Akbar. Putra doa lah. Selawat. Kan selawat sallallahu wasallama tapi oleh makmum lan nabi sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai fil alamin innaka hamidum majid Allahu akbar. Cara berjarah dulu pakai model. Nah model udah ya berjarah model semayang royong. Pahit ikut rumah awak. Kena cara semayang kuku lagi udah mempah. Allah. Nah model semayang lagi undi ju. Allah Akbar. Lagi undi ju. Tingat watai ketik ju watai kejak kedeh gak kemawi watai kejak dah ke gudung panameng. Semayang. Allahu Akbar. Nyampe tidur. Baik pegot lewatnya gede. Nah model sembahyang lagi urang kita mau. Hampa. Cok long. Diurung likat punya dekat pelmauan pu. Biasa tengah. Putra kiban biasa itu pu long hana baru kegegah dalam bahasa awaknya adalah hai tamang. Nyo hai tamang jak ni jalan untuk Allah Akbar tamang Muhammad. Ijin lang gempa dia dalam redo dan semayang juga ataupun dari surah banyak dari surah juga Allah Akbar Yohana dengan semayang panggil lagu mengambil takma mengambil lagu kira mungkin kelakir lagi nyambe kah kiban watai das ani watai kai semayang kai dang imum yang pertama idam nyo urung agam wa ba Allah nyo adalah dang babahu kah ucok taiku di upno putra kedua le selawat putalan
Takbirlah Allahu Akbar. Lehnya ta baca Allahumma ighfirlah, firlahu urang agam. Urinang Allahumma ighfirlah laha. Nyo urang bencong Allahumma ighfirlahu ha.